ایشیا پر واجہ DPH ڈاکٹر پبلک ہیلتھ کے کتا لاہور اور مروچی انچو کے شربدان اشکوں کا سرکاری اوالہ ال پر آئی ہاسپٹل کے استے سریا بوڑا یکی ہاسپٹل کے چم میں اوالہ سرکاری اوالہ اور مزنے سہولت و اثراتی پر پبلک آستے ہیں واجہ ادا میڈیکل سپرڈنٹ ایسیتا ہوتی عظمتاں پیلو کنے گائیں مطلب اما ہاسپٹل سربراہیں تو لازم یہ ہوں چمہ کو تعلق ہیں ڈاکٹر اور پدا میں اسپتال شربدرہ میں موضوع سرحال ہمیں بابتائیں شما ہم ڈاکٹر جستے کنے اسپتال والا چمانی علاج نادرہ یہ بابتا ڈاکٹر صاحب بندہ تمہارا تینیم کر رہے ہیں اولی چی کہ حاضہ انسان ہے ہر حاضہ قیمتیاں بے بہان دست پاد پونس گوش چم وقت خوبصورتی ہے چم میں بلائیں اہمیتی تو چمانی ارزش یا حاضہ ہیں تو کا چچو اہمیت ہے یہ بابتا چیزی شراب دارم شکل بعض مہربانی وجہ تو ہمار دعوت داتا ماشی ہیں یہ پروگرام نسبتا تو دنیا مت ہمیں سمجھا کہ النور و فی السماوات والارض قرآن پاک لفظ اللہ تعالیٰ جندہ فرمانے کہ ہر چیزیں تو گندہ ہر ویژن دارے ہر امیج دارے امیج ریفلیکشن کیسے چمے روچ بھی شب بھی ہر چیزیں ما فرق کے محسوس کروں تاریے روشنائیے تو یقیناً ہمودہ کا ویژن بوتا تو چمے سری رول آختا نورہ شیشی آغاز بوتا اور نورہ کہتے ہیں جھلک ہی کہتے ہیں وات چمے تو ماں ہمیں کچھ لوٹا کہ بلوچستان لفا سری ہاسپیٹل 1979 چم نام جوڑ بوتا ہیلپر آئی ہاسپیٹل کوئٹہ لفا 79 جی افداد 9 اور ہما بلڈنگ ہما پوزیشن ہما کہتے ہیں UK کالج آف رائل سٹرکچر جوڑ بوتا اشیا وتی منزلہ بعض ہیں سفر طے کرتا اور مرشی ہمیشہ منزلہ سر بوتا کہ مرشی چمے کہتے ہیں دوئیں پورشن آئیں گرا علاج بھی ہوئے یکی با فرنٹ دے میں انٹیریئر سیگمنٹ کشوں یکی پوسٹیریئر سیگمنٹ کشوں گویا پوسٹیریئر سیگمنٹ وستا دائیں مار مزید کار لوٹی مار گرا کلنا زیادہ ہما وقت آک مار یاد ہیں کہ چمے سرجری خاطرہ مخلوق دور دور رکاخت ہفت روشہ پنچ روشہ ایڈمٹ ہوتا اور مرشی یر روشہ کا سکرین بھی باندھا کستے ہیں آپریشن بھی اور ودن آور کستے ہیں پیشنٹ فارغ بھی لیزر سرجری ہم بھی اور کستے ہیں آنگے مینول سرجری بھی دوئے مطلب فیکو سرجری بھی سٹچ لیسن دستے تو دوئے سہولت میں گرا استا مزید مار کر کے لوٹی یقیناً کہ چم باروا چم مزہ واسٹ فیلڈ ہے اور اسی کسے کہ ایوڑا ضروری کہ لائٹلی کہ بھئی چم میں صرف چم نہیں چم دنیا ہے یونیورس ویژن ہے تا ویژن چارے بستا روشنائی چمے گئے تو کنسپٹ داروں یقیناً گوڑ مادے مرو بازوان جی شرف درم شکروں کا انچکر ماں گپائے تھیں جس میں آزہانی درستانی ارزش ہیں بلے چم میں ارزش تا ماں ندانے ودی کی مارا اللہ چم میں سلامت کو تک ماں یہ ایسیت نداریں ودی کہ چم مسئلے بھی یہ چم یہ دید روانت یا نزور بند یا کجا بھی تکلیفی بھی گوڑت را معلوم بھی کہ چنچو اللہ قدرت نعمتی آئی ارزش وہ چم مرچی میں بند بے کنے دنیا بگن دیں دنیا دستو نخنے نگندہ کسا پجن یارا کسی سہارا بوا چچو تکلیف ہے مقصد یہ بھی کہ انسان جسم دعائیں آزانی قدردانیہ بکن آہنی علاج و آہنی خیالداری علمی انہیں چم میں ہم لوٹی چم گونڈے حاضر بلے آئیے بلائیں واسٹی فیلڈ بلائیں اسپتال کے جوڑ بوں آئی ایل پر اسپتال بھی یا دنیا تو کئی بلائیں اسپتال ہستے ہیں کا چم میں واسطہ تو لازم اسی فیلڈ اسی بیماری نادرائی بعض تو لازم اسی حوال ہاں اور ماں چمانی خیالداری کرنے کی دنیا تو کا قدرت انسان اختیار ہم داتا واقع اختیار بعض معاملات بعض چیز قدرتی انسان دستہ نہ وہاں بلے بعض چیزیں انسان دستہ وہاں انسان واقع تہاں آ چیزیں انسان باری وطرہ بے پاریزی ہوتی چمانی ہوتی آزہانی اور وہ خیالداری بھی وہاں پرچے بیماری بعد علاج کنک زر خرچ کنک وقت دیا تکلیف سگران ڈاکٹر صاحب گیش سے چمبے کے کامن بلوچستان تہا نادرائی بے آچی چیاں کہ ہانی اولا شمع کے رکھا ہاں وہانی وجوہات چیاں اور نادرائی نام چی یہ بات چیزیں کوشش سر
بلوچستان واحد خطہ ہیں کہ آئیں مختلف موسم ہارڈ کلائمیٹ لفا چمے الرجی کس طرح مزائیں یک کامن ڈیزیز ہے تو دومی آئیں وستا ان ہائیجینک کنڈیشن مطلب کہ صفائی نیا آپ تا ایک برا نا پیدے تو چمہ سرا کس طرح کرسٹ جوڑ با آئیں مابلیفرائٹس گوشو اور یہ تو کامن ہے مطلب یک ڈیزیز ہے اس طرح دومی ڈیزیز ہمیشہ ایج مطابقہ پیدائشی ہم بھی اور کامن ہستے ہیں 54% کہتے ہیں میں بلوچستان لفا کامن ہے انجمہ وشو سفید موتیا کیٹریکٹ اولڈ ایج بھی پیدائشی ہم بوت کا تو اس یہ دو طرح علاج ہستے ہیں ایزیلی علاج ہستے ہیں پتہ کمپلیکیٹڈ ہیں کس طرح لفا کہ ما گوشوں گلاکوما کالا موتیا آہن یہ ڈائگنوز وستا با ہیلپ پر ہاسپیٹل سرید چکر آما 2019 سے اپوائنٹ ہوتا ہے آنیا او سی ٹی یک کس طرح ڈائگنوسٹک ٹول ہے الٹرا ساؤنڈ ہے تو با بلوچستان آرتا وتی کوششن گو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تاونا اور جام صاحب کس طرح بعض اسپیشل کیئر مطابقہ میں سیکٹری نور بلوچہ باز کار کو تو اسی مطابقہ ما کس طرح او سی ٹی ادارتا ہما او سی ٹی آہیں ٹیسٹ خاطرہ آگا کھانا 15 سے 20 ہزار روپیہ خرچہ ہے ربگ آگا خرچ جدا ہے بلکہ میں گرا 500 روپیہ چکا فیسلٹی اویلیبل ہے ڈاکٹر تی گپ تو شاد با ایک فون ہے برکی ہمارا فون ہے السلام علیکم پی ٹی بولن وعلیکم السلام وجہ جڑوش ہے جی وجہ عبدالحمید سلامت بات ہے خطرہ دور رپائے وشت کی وجہ اللہ تعالی سلامت بکا واجہ ڈاکٹر صاحب وشت گشنا واجہ عبدالرحیم بکٹی چونہ وجہ جڑوش ہے وجہ تو جوڑ ہے الحمدللہ جڑوش ہے اور چونکہ آئی اسپیشلسٹ ہے تو منا کم سوال استن جو سکنا ڈاکٹر صاحب آگا اجازت دیش میں جی تو سوری سرجری بارے ڈاکٹر صاحب گپ کو لیزر سرجری خاص کر نہیں مرتم اگر لیزر سرجری بکا بہتری یا میڈیکیٹڈ گلاسز استعمال بکا کدام شتری مطلب کہ لیزر سرجری نام پر ہے نا پدا دومی ہمشی منی واجہ کہ اگر یک مردمی چم سلامتا گوڑا آچی بکا کہ جوستی آئی حفاظت واسطہ اچھی چیز بکا اور لاتے ویٹامین استا انچو گوشن کی کہاوتی بعض پرانے کہاوتی کیرٹ جو استے نا بلوچیا باری چیف سے کیرٹ ہے اسی ای چمے واسطہ صحیح ہے ای جو پلے ای چمے واسطہ صحیح ہے اور ماں ہمیشہ ای پلے جوسا ماں ورا برحال دومی ہمشی کہ لاتی سٹوری اگر شری سٹوری استا ڈاکٹر صاحب کرا مارا بسرنا کہ نابینا مردمانی تو آپریشن کوتا اور آئیے پدا یعنی گندک کوتا اور چم صحیح بھی تگا آنچے لاتی سٹوری اگر تی کراستے اور اگر مہربانی بکا وتی ہما کلینک یا ہسپتال ایڈریس بنا تاکہ مردم رابطہ بکا ڈاکٹر صاحب گما میں تو عرش میں اور تھینک یو اللہ کسی چمہ سلامت بکا چم نہیں تو سب تو ختم نہ دنیا تو لگن دے نا مردم ہوتی لگن دے بعد مہربانی وجہ تئی خدا کا کوسچن ہے دو پارٹ یک تو ہمیشہ کہ چم ہے تو ما چھ احتیاطی تدابیر کنو کہ میں چم کستا سلامتی اوشتا اور آہیں وستا وٹامن ای استے آہیں کیروٹ لف بھی یا گاجر لف بھی یا شیر لف بھی جگر لف بھی مطلب اسی ہما سورسزاں ہما چیزاں ما استعمال کنو کہ آو دا میں چم توانا اوشتی اور چم میں ویژن بحال بھی یک بیماری استے شفکوری ما گشنی وٹامن ای کمی بھی تو نائٹ بلائنڈنس وستا مارا یہ چیزانی وافر مقدار ہے مطلب ہما میں نیڈ ضرورت تھا ہمارے مطابق ہمارا استعمال کرنے روٹا سراختت دومی کوشچن کہ لیزر سرجری مختلف ہیں ڈائگنوز پتہ بوت کا تو ٹیسٹ کنے بھائی آیا ہائپر ٹینسو ہے پیشنٹ آیا ڈائبیٹک ہے شوگر استنی یا بلڈ پریشر مریض ہے تو ان یا کوئی وائرل ہے تو نبی مطلب دوہی کوئی کمپلیکیشن است نہیں کہ ہماری وسطہ انٹراکولر پریشر آہیں ریز ہوتی ہے اور ماں آہیں وسطہ مار 6 ضرورت ہے گوڑا ماں کسنا رو 4 نہیں اگر آپریشن پھدا کوئی کسے شیئے کمپلیکیشن ہے بوت کا تو آہیں ہم لیزر یا لیزر بوت کا مگر یک سرجری استے کیریٹوکونس ماگوشوں آہیں کرویچر کستا ہے
میں چمے خراب بھی آہنیا لیزک سرجری گوشا ہما لیزک سرجری وستا تو کہتا ہے چیہ تک مطلب شتب ہے آہنیا مختلف مراحلہ مگر ڈائگنوزہ پیشہ ساریہ آبوت رکھا عام نارمل کیس لافا ماں کہتا ہے سفید موتی ہے علاج آسان ہے تو وہیں لافا فیکو کرتکنے تو وہیں لافا کہتے ہیں عام سرجری مطلب مینول کرتکنے کوئی تیوستا مزائیں ایشوئے نیستے جی ڈاکٹر صاحب باز باش جی شرف ذرا شکروں کا ڈاکٹر عبدالرحیم بگٹی صاحب باز برادان والا چمانی احتیاط کرنا خیالداری کرنے کے بابت گپائیں وٹا منے والا چارک بھی وہ یہ دیگے علاج یہ بابت ہم گپائیں اشرف درہ جو گپ مجلس دے مروائیں چمانی والا آئی مختلف مرچہ سائنس میڈیکل سائنس باز دن روی کو تھا انچو کہ ڈاکٹر کے مختلف آپریشن یہ چیز آسانیاں گوا باں ارپار اسپتال باں پرائیویٹ اسپتال باز باں بلے اگر زد تو چما مگرے گوں تو بازے نادرائی بود تو کنا ڈاکٹر صاحب انچو شب کوراک یہ نادرائی سا کامن ہے اسے وجہ بنیادی چیاں اور اسے بعض مردوں اثر مند ہیں اور اسے انگلش اسے قوام نام ہے وہ چیزوں خطرناک ہیں یا جو مسئلہ ہیں بابت چیزیں سر اگر یہ کہن بھی تو میں کہتا ہے چمے پھدی ہوا نرو کروا گا تو وہاں ڈیمیج بروا تو گڑا ہی علاج پدا نیستے اگر کنا ایکیوٹ کیس ہے تازہ یا بوتا تو وہیں وستا وٹامن اے کہتا ہے کمی پورا کرے گی طرح ہمیں خاطرہ تائی میموری کہتا ہے بوسٹ اپ کرنے وستا امیونٹی بوسٹ اپ کرنے واسطہ وٹامن اے کیپسولہ ہم کہتے ہیں پولیو ورک کا پجیا ہم دے گا اور ضروری نہیں کہ آہنیا کہتے ہیں ہمیں خاطرہ دے گا امیونٹی تیا برابر کا قوت مدافعہ برابر کا مگر شف کوری کہتے ہیں شیر کمی ہے یا جگر لفا کہتے ہیں وٹامن اے ہما کمی ہے پورا کا اور فش ہے کارڈ لیور آئل مطلب فش ٹیبلٹ رسا ہما ٹیبلٹ ہم یوز کرتے کا تو میں گوشہ گیا میسیج ہمیشہ کہ چم سخت صفائی لوٹی چم لفا کے آہیں پچ کا یا نیزل بلاکیج بھی سائیں چکا شبی تو آہیں وستا رب مکان چمہ گرمی موسمہ اگر تو رب کنے تو یہ تی بلیکش ایریا ہے سافٹ ہے تو رب کرے گا گو آہیں کرویچر خراب بھی تو آہیں الرجی وستا خاص کر مطلب ڈاکٹر شونداری کہ بھائی 6 وجہ ہے الرجی کے اور اسی ڈرائی بھی گاش بچائے نہیں تو آہیں میڈیسن ہم مستا تو احتیاطی تدابیر ہمیشہ کتا ہو سن گلاسز اگر ضرورت بھی تو پولیوٹڈ ہیں ہم انداز کے دز ہیں ہم شو اس طرح بچائے نہیں اور ہم نے خوراک ہم مستا کر دیا کرتے مطلب ہنگے الرجک بھی تو وہ بار بار آہیں یا کس نے فلی ہے پجی ہے وہ ساتھ ساتھ ٹیشو پیپر بغیر چما ضرورت زیادہ رگر کا فارن باڈی تو پولوشن وجہ چمہ یا شتابہ تو چمہ احتیاط خاص کر یہ ویلڈر مطلب پروفیشنل مردم مستا تو آئین کا بغیر کس نے یہ چیزیں میں میسیج ہمیشہ مکہ پیچھے کہ فارن باڈی یا کیسز بعض پہ جائے جی بس جوان جی شرف دار شکر کو چاروں کا چونکہ ڈاکٹر عبدالرحیم بگٹی صاحب باز برادر والے چمانی علاج بابت گپا تو بعض چیزاں نشے کی خیالداری کرنے گی اور صاف کرنے گی چمانی والا کیا نادرائے مباں اور مس اثر زیادہ باں چمانی سن گلاسز استا مطلب اینک استا تو آہم استعمال کریں تو ڈاکٹر صاحب لگتے ہیں گنڈواں پیدائشی والا چمانی ہنی ضروری بھی تو آنی علاج بھی تو کہاں پتہ یہ اگر اینک استعمال کرنا اور ضرورت مجبوری ہے تو یہ بابت چیزیں وشے بعض جو ہے کوشچن کو پیدائشی دو نمونہ بود کا ریفریکٹیو ایرر لفا یکی سے کہ چم میں زاویہ اینگل برابر نہیں آہیں باگوشوں سکنٹ متی میڈیکل پوائنٹ لفا یا ترچا پن یا بینگا پن مطلب ہمیں اڑے ورڈ ہے نا 1 year to 13 year آہیں علاج بود کا ریفریکٹیو ایرر طرح کستے آہیں یہ کور کرنے گی تو گلاسز ہماں دے کہ آہیں یہ ویژن برابری بھی اور مسل اکموڈیٹ کا مسل اکموڈیٹ کا تائی ویژن اینگل کستے برابر بھی
تو اپ ٹو 13 ایئر تک پیشنٹ کور بھی. اگر آفٹر 13 ایئر کیئر نہ کرتا تو گڑا بعض مشکلیں تو کاسمیٹکلی تو کرتے کنے آہیں چانسز بعض کم کہ اس طرح آہیں ڈپلوپیا یا ڈبل ویژن یا مطلب آہیں لفا ہیڈ ایک مختلف قسم مطلب مسئلہ آہیں بہت کنا. بہتر ہمیشہ کہ چکا گونا کسے محسوس کو کہ بھائی یہ سکوینٹ شکار ہے یہ چیزیں شکار ہے ڈاکٹر کنسرن کا میں گلا ڈاکٹر آف آپٹومیٹرسٹ رستا ہائی فیلڈ ہے باقاعدہ نان انویزو سرجری ہے تو گلاسز گو آہیں پروٹیکشن بھی اور کس طرح ہما مطابق ڈائلیٹ کنو گندو آہیں مسئلہ کس طرح ریلیکس کنو جی اسی علاج بت کا بعض جوان جی شرف دار اشکروں کا سائنس میڈیکل سائنس سے دیم روی ہے بعض اثراتی امدہ کوئٹہ ہستے کہ آنی علاج والا چارک بھی ڈاکٹر گشن کی اثراتی ڈاکٹر شما ہیلپر ہاسپٹل یقین ہاسپٹل سرکاری مجموعی طور مریضانی کچو کسات سے وڑائیں شما ڈاکٹر چے صاحب ہاں وہ اثراتی چے صاحب مجموعی طور چونے صورتحال گورنمنٹ نے مگر شما رنگا ضرور ہمچو شتر بھی ہمچو کوالٹی اسٹینڈرڈ بھی شتر ہیں تو مجموعی طور اچھے کمی گندگائے اچھے یہ بابت چیزیں کچھ اگر چیز اثراتی ہستے تاکہ پبلک آتی علاج بے کرنا اگر مسئلہ ہستے جی بعض جو ہے نا اصل چیز میں ہے کہ چم واحد پبلک سیکٹر لفا کستا ہے میں ہیلپر آئی ہاسپٹل گورنمنٹ مزائیں ادارہ ہے آہیں لفا میں نیئر بائی پراونس مردم پیدا گا ایران افغانستان اور کستا ہے پراونس نوشا ضلع اونچے ملک کا نہیں مردم پیدا گا اور میں نزدیک ہیں صوبانی ڈیرہ غازی خان اپ ٹو کستا جے کمباد اور کستا ہے وہ بیلا سائڈ ایون مردم کستا ہے علاج بستہ پیدا گا اور بلوچستان لفا واحد ہے چم میں پبلک سیکٹر لفا ادارہ میں ہیلپر آئی ہاسپٹل ہے تو اسی لفا مجھے سہولت ہستا اور گورنمنٹ مزید مار ویژول سائنسز وستا مزید مار آہیں کلاسز آہیں انسٹیٹیوٹ آہیں سکول آف ٹیکنالوجی مار آہیں ضرورت ہستا کہ اسی لفا امید ہستے کہ پیچھے کہ اسی میں یک پروجیکٹ یک SPC1 نے سبمٹ ہوتی ہیں جام صاحب اے سالہ ہمیں پرامس کرتی ہیں انشاءاللہ ویژول سائنسز وستا میں سکول آف آپٹومیٹری اور BS آپٹومیٹری پروگرام سٹارٹ ہوا آہیں یک سٹارٹ ہوتی ہیں ساری بلوچستان لفا اے نئے اگر یہ سٹارٹ بھی میں بلوچستان لفا ویژول سائنسز مسئلہ کو بھی حل بت کنا ما نمی مطلب صوبان دری ملکاں شابتی کوارڈینیشن کنو یا کستے آئی ڈونیشن ہم گت کنو ما چما ہم کستے امپلانٹ کرت کنو تو اگر کہ یہ میں ہاسپٹل مطلب انسٹیٹیوٹ درجہ دیا تو یقیناً یہ بت کا اور یہ وقتہ موجودہ میں روزانہ 600 سے 700 OPD ہے اور ڈیلی کس طرح میں ایکسیپٹ سنڈے میں سرجری چل گیا 60 سے 70 اور کس طرح میں ایوریج ریشو ہے کہ سرجری ہو بھی اور باقی OPD جنرل OPD آنگے چمائی نارمل کیسز تو OPD صورت روشن بتا رہا تو مزہ جو ہے ہیوج پاپولیشن اور یک میں گوشہ مقصد ہے کہ ایک HR ٹیکنیکل بوسٹ بھی تو فارن باڈی کمیونٹی آئی کیئر وستا مار ڈور سٹیپا ضلع شما مردمہ رہدت کنو کمیونٹی آئی کیئر چول بوسٹ بوتا میں چمائی کسائے مسئلہ ٹرامٹک سرجری ہستا ہمو دا ڈور سٹیپ با این کئی ریفریکٹیو ایرر ماگوشنی این کے نمبر گرے وستا یک کے مرد میں ڈیرہ بکٹیا یا گوادر لوڑی کوئٹہ نہیں ہے تو 150 ہے این کے اگر کستے آنکھ اکر دور علاقہ ہے بھی ہے آمودہ بیرستی شتر ہاں ڈور سٹیپ رسی اور ای ویژول سائنسز ہے سری سٹیپ ہے ماں اگر سکول میں پچ بوتا میں انسٹیٹیوٹ جوڑ بوتا تو یقیناً ماں پیریفری ہے خطرہ کستے ہیں وہی HR بوسٹ کرو میں کل فیسلٹی ہستے ٹریننگ فیسلٹی ہستے انفراسٹرکچر ہستے HR ہستے اور ٹرینڈ مردم ہستا ہائیلی کوالیفائڈ ہے میں کو آپٹومیٹرسٹ ہم ہستا ڈاکٹر ہستا آپتالمولوجسٹ ہستا اور کہتے ہیں جو ہے مقدار مقدار پیرامیڈک موجود ہے بس جوان جی شرف دار ہیلپر آئی اسپتال بابتا وجہ MS میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم بگٹی صاحب یہ گپائیں شرف دار یک زہگی کہ گارو بے گوتا کارڈا شما گندے
PTV बोला ने सब बरा लगाएं सब दना ये जहाग क्या ये नाम हफीजुल्लाह पिता नाम अब्दुल समद है उम्र 12 साल है जून 1 तारीख का कराची बस अड्डा ट्रक अड्डा हजार गंजिया बेगवा बुता जहागे माँ तो पे सक परेशान है इस जहागा अगर कसी गिंदी तो दस्तकपी तो लाजम ए नंबर के जहला दाते कम इशान राब्ता बेका 0336 3025 हमारा दुम्मी नंबर है 0336 3975 सीमी नंबर ए वड़ा है मोबाइल 0336 3025 101 चार नंबर 0332 204 है 266 ये चारे नंबर ये जहाग बाबता का कुछ भी मालूमदारी भी शुमार रब्ता बेकने ताकि आइए मात पेत आइए लोग मर्दों सख्त परेशान दरबियतें और ये सवाबी नेकी कारी अल्लाह शुमारिशी अजर हल्लमदा शब्दर में मौजू सरहाल चम्मानी वाला चूँकि डॉक्टर एल्पर अस्पताल MS हैं अब्दुर्रहीम बुकटी साहब बाज़ जवान अंदाज़ा दे आसरात बाबता गप्पा चम्मा नादरा यानी उशन इलाज बाबता और ये गंजी पदाबी पब्लिक सेक्टर गरीबी मर्दमानी के बच्चे के इलाज ग्रानी अगर कराची का सिर होते हैं तो मजरे खर्चे इधर रवाग अब तो रिहाइश का ना बाज़ तकलीफ रवाग टाइम तीरो वक्त रवाग ज़र रवाग रिहाइश बाज़ मसला इदा की सहूलत अस्ता बाद गवर्नमेंट हम इन वगैरह ज़्यादा दिलगोश बदम इधर महलू के इलाज खातर के एल्परा अस्पताल गेशा गेश फंड आसराती बदम ताकि गरीब नादरा उठी इलाज बेकना और वो तरह बिरक के ना डॉक्टर साहब अंशु की छम्मानी पहाड़े से बाबता तो बाज़ी लगते पॉइंट्स गो बल देखिए गेशी पॉइंट चाहिए बाज़ मर्द मर्ची ज़माना कसकर मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करना या TV ज़्यादा चाह रहा या TV सख्त बस नज़दीक आने दा किताब वाने के तरीका हुआ हनी मुख्तलिफ हैं मजबूत तो ये चीज़ जो असर दौर दिया अगर देखे पॉइंट ही हस्ते गुश्त करें मालूम असल का पेश के विजन दो मसला बुतना यक्के माउशो फार विजन यक्के शो नियर विजन में स्टडी ऑफ करने को माँ नी आजकल मशी बांधा यक दौर रस्में हम चलता कि माँ टच मोबाइल बाज इस्तेमाल करो अहीं किस तरह स्क्रीन लाइट बाज शार्प तो चम्मा नहीं सरा बाज अफेक्ट पेरनी है तो माँ ही चारे वस्ता गोंडू जागा तो मैं किस तरह मैसेज हमेशा गोंडू जागा कभी मदती पचे गोंडू जाग वक्ती इसी चारी आहिया कोई जाविये लफा इंग्लिश चारी चम्मर्ज भी गा चम्मा सरा प्रेशर ज़्यादा राइज भी गा तो आही चम्मा चक्का अफेक्ट किया दूसरे विषय पे अगर आ निश्तो चार गए कार्टून चार गए चीज़ें चार गए मोबाइल लफा तो आहिया कैसे नेक रिजिडिटी है एक कैसे सर्वाइकल बोन अस्ता आप सा आहिया रिजिडिटी ज़्यादा भी रहो तो ज़्यादा भी रहो फोकस आही चम इंगो नसोरा फोकस का यक जगह फोकस करती तो चम्मा इसरा अफेक्ट कभी और नज़दीक के एरिया दफा डिप्लोपिक शिकार भी डबल विजन शिकार भी तो ये कैसे सख्त ख़तरनाक की सूरत हाल है फार विजन एज मुताबिक हम मस्त अगर कोई वजह है या रिफ्लेक्टिव एरर है तो इसी वस्ता रिफ्लेक्शन वस्ता कैसे मैं हेल्पर हॉस्पिटल मुझे सहूलत अस्ता एंड के रिफ्लेक्शन शश साय फीमेल और साय मेल यानी पीडियाट्रिक मेल डोमी मेल और सेमी फीमेल ये कैसे अगर पीड्स मतलब पाँच फीट भी का रिफ्लेक्शन एरर खातरा तो यहाँ कोई वक्त रब्ता हो सका और फ्री ऑफ कास्ट है हॉस्पिटल कोई चीज़ नहीं छोटा मोटा हॉस्पिटल चार्जेस अगर 400-500 रुपये तक कोई मजा इशू भी नहीं बाज़ जी शरफ दर्शकों का चमाने वाला एल्परा अस्पताल सहूलत तो बाबता डॉक्टर अब्दुर्रहीम साहब गप्पा तो बाज़ चीज़ें अगर चारक भी कैंसर होती दस्ता हैं और बाज़ इलाज हम बुद्ध कम और चुकाने वाला कि माँ मोबाइल होती हैं टैबलेट होती हैं या लैपटॉप हो स्क्रीन सख्त चाह रहा या TV देवा निश्ते का तो लाजम इंसान परहेज़ को तो कम होते चौका होते जिंदा एहतियात बनाएं चीज़ें पता असर दौर पता इलाज हो भी बलेशन क्या तकलीफ और बर्दाश्त करेंगे तो ये बाबत हमारा जेडीन की माँ बाज़ें एहतियाती बातें वत पे करें और वटामन वाला गप जा के वटामन बातें हर खुराकी यक खुराकी में इस्तेमाल मकने बच्चे हर वर्दन तो का ये ताकत अस्ते
तरह जिस्मानी मुख्तलिफ अज़ा असर दौर दां या ताकत का या इम्यून सिस्टम मजबूत का तो वर्दन वरा का बाद माँ आवार तवार बेकने यक्की चीज़ें बार बार हर आइटम या हर फ्रूट और सब्जी भी या सामान भी आई तो कवती बड़ी ताकत है ये वाला बाद माँ एहतियात बेकने बैलेंस से वरगे निम्का बुरवे ताकि इदवाही नादवाही की बाज़ी रक्कक बुत्तो करना बाज़ी पर महफूज करना बं आवती एहतियात बुत्तो का आवती वर्दना बुत्तो का आवती एक्सरसाइज बुत्तो का तो ये निम्का हमारा बाज़ी दिलगोशी करने की डॉक्टर साहब अंशु के हैने की जनक या कहने की वो कि मर्दों ज़रूरत साहब जाऊँ या कि बाद मर्दों पेशने साहब जाऊँ बाज़ मर्दों अंशु पेशने साहब सा आईने के इस्तेमाल का बाज़ार रसा सत सत कलदारा ओ ये बड़ी चीज़ों तो असर दौर दा चीज़ें सर एन के ग्लासेस है क्वालिटी है हाँ वहीं शेड है हम क्वालिटी हस्ता तो अगर फैशन सूरत में इस्तेमाल करनी मतलब जो स्टाइल सूरत इस्तेमाल करनी यकीनन ये शर्र रुझान है अगर के माँ क्वालिटी इनका इस्तेमाल करो तो मोटरसाइकिल सर हो गया फास्ट गुआता स्पीड हस्ते और किसते कोई पश्चिके कोई किसते फॉरेन बॉडी है या किसते धज्जे आइया से बचाने व्यवस्था इस्तेमाल करिए यकीनन गुड़ ज़रूरी है अगर मतलब माशिया सिर्फ और सिर्फ जस्ट लाइक स्टाइल फैशन शो पीस तो इस्तेमाल करने माशी हक नहीं मगर ऐनक हम ऐनक ते रिफ्रेक्शन है ते विजन है तो हम ही ज़रूरत मुताबिक तो इस्तेमाल करने बाद चमस्ता हाँ ड्यूरेबल है डॉक्टर साहब जिसमें कुजा माजा को डायरेक्ट छम्मा ये ताल्लुक है या आज़ाए नादरा बुआगा या असर बुआगा छम असर भी ये छम में असर बुआगा बाद जिसमें आज़ा असर भी मतलब एक कनेक्शन है बात चीज़ें सर बात बेहतरीन क्वेश्चन है साइकोथेरेपी अलावा अगर मैं ये चीज़ें परसीव करूँ आई उषा परसेप्शन जोड़ कर व्यवस्था सरी गप किसने छम्मे कार है तो एक चीज़ें यक मना गुशी के ज़ातन तो ये किसने फॉर्मूला पा इन भी और नहीं बिया वापस तरह है क्वेश्चन का तो इधर की यह नज़रिया दिसता मना कोई पीस एटम नाम आगोश यानी तो चे परसेप्शन जोड़ को ताई मेमोरी चे शे क्लिक का वो तो चे चीज़ गिनदे चाह रहे तो मंगुशा सरी लर्निंग बेसिक लर्निंग स्टार्ट्स फॉर शुरू भी चियाशा गिंदगा तो गिंदू परसेप्शन जोड़ बूता तो इसी लामहला है के सरी ताल्लुक ब्रेन है तो माँ आहिया हमारा कंप्यूटर लाफा फीड को नहीं आही स्केच जोड़ करता जोड़ कनो कहनी कैमरा सूरता छम में सेव कनो कहनी किसते ब्रेन दिमाग तो यकीनन छम्मा ब्रेन क्लोज रिलेशन है वहाँ बैठ हमें बड़ा अगर ब्रेन थी स्कूल लाफ है तो वहाँ के अगर ब्रेन लाफ डिस्टर्बेंस हस्ते तो वहाँ नहीं आओ पता पेरीफेरी साइड है किसते पौजा हम कार हस्ते आइया तो किसते ऑक्सीजन न्यूट्रिशन तरी डायरेक्ट मिली कससे फैशन सूरत कंटेक्ट लेंस जना मात्र हर वक्त जना किल्लत या चम्मे रब्बे या आदो हम ठीक रहे तो आही वस्ता तरह केयर करेंगे जी तो यकीनन चम्मे कसने क्लोज रिलेशन कुल बॉडी हर चीज़ है वॉचमैन मगर ब्रेन है वहीं क्लोज रिश्ता है डॉक्टर साहब मैं एक रखवेटा खासकर दांत जो दूध थे पता ये चीज़ जो असर दौड़ दें चम्मा पता एलर्जी है ज़्यादा मर्दों शिकायतों अस्ते वो सब चम्मा नहीं वही दूध ज़्यादा ये चीज़ जो असर दौड़ दें वो मर्दों उधर चाइना चम्मा बेकम महफूज बेकम सर इसी मत गुस्सा के हर चम्मे बीमारी स्टार्ट भी तई किसते एटमॉस्फेयर सर अगर 10 दूध ज़्यादा चम्मा चक्का खपक है तो चम्मा एक्सपोज है ना रोज ही पर असर है रोज असर है दूमी अगर ढाडर से भी या तुरबत मतलब इनके हार्ट क्लाइमेट एरिया के दर्ज मवी चाहे रोज से ज़्यादा असर भी तो स्वेटिंग कहते तई चम्मा एलर्जिक काज करना तो इसी कहते मार चम्मा एहतियात करना विद क्वालिटी वाला है कहते ग्लासेस को ज़रूरी है तो माँ क्वालिटी आज बरकरार करनी हर वक्त तहारे कमरा या निम्न मायन का करो तो सूटेबल नहीं
یقیناً ہما ہندک مارا وگا ماگندو ایک دزیں دوتے اور تیز گوات کر سکے اور مزائیں تیز سن لائٹ تو وہیں بچارے بستا کو مار کستے یقیناً پروٹیکٹو میئر گلاسز وغیرہ استعمال کرتے بس جان جی شرف دار شکر گزار کا ڈاکٹر چمانی والا بعض اہم گپ جنگائیں یہ علاج و احتیاط وابطہ بعض ان چیزیں دودھ تو دنز بواشاں اتنا محفوظ کرنا گوات بھی مردم اتنا گواتا چھ ڈرنا در میں تھے اور روچ سکیں گرمی لتن جاگا تو مجبوری بھی لتن جاگا مردوں بعد احتیاط نہ کن تو مبتا روچ سا نشتہ چاما سکتا یہ معاملات وہ تو کام اور دومی شیں کہ آگاہ کو جہاں بھی تکلیفی کو جہاں بھی استے مرچاں ہر ڈاکٹر چم علاج نہ کہاں آئی اسپیشلسٹ ہاں اسپیشل کورس کو تھا MBBS بعد یا ہنی کار ان کی وقت کار کو تھا بعد مردم اما ڈاکٹر نے کرا برگوں وہ اسپتال ہم چم میں الگ جدائیں ڈاکٹر ار آزائے نادرائی اسپتال مرچاں الگ یا وارڈ ڈپارٹمنٹ جدہ ہم تو یہ لازمی کہ مردم میں کرا یہ معاملہ سک گندگ بھی کہ میں ہر ڈاکٹر کرا ہر مرض علاج کرنے یہ بت نہ کم پرچہ ہر انسان وتی تجربہ ہے وتی ذات ہے وتی وانگی اکو جہاں بھی والا انچو وقت گوازی نہیں سال گوازی نہیں یا انچو مریضاں ان آدرہاں چاری تو علاج کم تو لازم آپ بعض معاملہ تھا ایکسپرٹ بھی آزاد کار بھی یا تجربہ کار بھی تو لازم آپ یہ چیزیں ہر وقت لحاظہ بکریں کہ اما نادرائی یہ ایکسپرٹ ہے اسپیشلسٹ ہیں مائی کر علاج بکریں اور میرے چم میں ڈاکٹر آئی اسپیشلسٹ گوشاں چم میں جانکار گوشاں تو آہنی کر بعد ماں بریں ہر ڈاکٹر کرو تو چمہ پیش مداریں تو بعض ان چیزاں ہمارا چارک کپاں علاج والا چارک بھی اور یہ بابتا ڈاکٹر وٹاما نے والا لت تو گپ جا بولے پدا بھی دیکھے چھی احتیاط بتو کنا خوردن وراک یا ایکسرسائز یا دیکھے چیز کہ چم میں سرا محفوظ با چمہ صاف کنا یا انچے ملم مستیں کہ مردم اگر مسئلہ نہیں اگر چمہ مانے بکن صفائی واسطہ یہ چونے احتیاط مضبوط ہو رہا سرب تعالیٰ سر پہ دے بھاجون گپش گازن کہ چمہ نیچرل کہتے ہیں نیوٹریشن میں خوراک بشو سبز جاگا گراسی گراؤنڈ صوبہ ورزش تازہ گوات چمہ خوراک تو خشک ایریا لاپرواہ تو چمہ وسطہ خوراک کار نہ کرنا مزید یک کمپلیکیشن جوڑ کرنا صوبہ ٹائم تو واک کرنے تازہ گوات لگی اور سبز گراسی ایریا بھی تو سبز چار ہے ہمیشہ آئی سرجری وسطہ ٹائل کرنا سبز گدے گئے سبز گدے کرا تو سبز شبرات تی چمہ روشنائی ترا نہ ترا ڈسٹرب کا اور مزید ترا فیزیبل لگی وحش لگی تو جہاں تک وٹامن ہی گپ ہے تو ہر چیز تہا یک وٹامن ہے یک رول ہے بل چم میں طاقت ہے واسو چم میں وٹامن خاص کر گاجر گاجر بارہ سب گاجر وٹامن اے میں موجود نہیں کر رہے تو باقی استے شیر لفاست ہیں ایگ یاک لفاست ہیں انڈا زردی لفاست ہیں تو فش لفاست ہیں فش ہے جندے کے کال لیور تو دونوں چیزیں تو آہی لفا استے ہیں ہمیں ٹیبلٹ ہمیں کیپسول لفا میں تو آہی لفا استے ہیں مگر کلش بہترین نیچرل شے تی شیر گوشہ گوشت اور کستے خاص کر گاجر ہے نا جگر ہے تو آئی جگر پسے جگر بھی اور دور ہے تو وقت دیکھا نا برا جگر آہی لفا دست ہے مگر ہما کی چربی کم بھی تھی مطلب جگر لفت چربی ویسے ہی ڈپوزٹ نہ بھی آئیں وسطہ جو ہے نا پدا باڈی وسطہ یا وٹامن ای استے مطلب سکن وسطہ استے تو آئیں وسطہ یہ چیز ضروری ہے ڈاکٹر صاحب باز باز مہربانی بازیں جو استے پچ کپتا بولے وحد مارا مون دا لک محنت کے تو مہربانی وجہ تو میرا ٹائم داتا جی شرف دار اشکنوں کو چارو کا ڈاکٹر عبدالرحیم بکٹی صاحب آباز برہدار والہ چمانی علاج اور ایلپر آئی اسپتال کی یقین پبلک اسپتال آج یہ سہولت و اثراتی ان بابت گپ جا تو لازم باعدے میں گپا نسرا کار بگرے اور چمہ محفوظ بکنے کہ چم یا جس میں مستریں شتریں آزہاں شمار بھی درائیں آزہانی وہ تھی قدریں بلے چم میں درجہ و حیثیت مزنے ہمیں واٹا دید پتہ برینہ تعلق انتے گو ویژنہ تعلق انتے گو پرسیپشنہ تعلق انتے گو تو لازم اسی مختلف حوالہ ہمارا چاری گئے گومی داکا ہوتی مہمان دار زاہد دشتی موکل بھی دیت اللہ ہے باہوٹ ہے
Thank you.